Сәлем, сіздерді Қазақстан халықтарының бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ашық аспан, зор денсаулық, отбасыларыңызға тыныштық тілеймін. Добрый день, дорогие друзья сограждане. Я искренне поздравляю вас с этим прекрасным праздником, Днем Единства народа. Желаю нам только счастья, здоровья и мирного неба над головой. Ведь только это залог успеха любой страны. I congratulate the people of Kazakhstan on May 1st. Урматтуу казакстандыктар, биримдик күнү менен куттуктайм. Бардык үй бүлөлөргө бак кубатчылык, ден соолук жана байкүттүк каалайм. Майрамың менен. Los felicito en el Día de la Unidad de las Naciones. Les deseo a todos un cielo oscuro. Исәннәрмесез, дуслар. Барыгызны шушы килә яткан бәйрәм белән Казахстан Республикасының халыкларының бердәмлеге көне белән котлыйм. Барчагызга исәнлек, саулык һәм куаныч аясында озак гомер телим. Безнең көч бердәмлектә. Herzlichen Glückwunsch zum Tag Einheit. Ich wünsche allen Familien Gesundheit und Glück zum Tag. Казахстан халкының бирлик günü tebrikler. Size sevgi ve karşılıklı anlayış, barış ve refah diliyoruz. Hepinize ve refah gökyüzünde güneş, huzur, her evde bolluk, sağlık ve başarı diliyoruz. Вітаю всіх з Днем Едності народів Казахстана. Желаю, щоб довгий Казахстан процвітає тільки в мирі та злагоді. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт дархан алдартай 130 орчим яс үндэстэн амьдардаг Казахстанчуудаа та бүхэндээ ирж буй ив нэгдлийн баярын мэндчилгээг өргөн дэвшүүлье. Je souhaite que tout le monde de notre maison commune du Kazakhstan se nouveau vie et pour la prospérité du pays. Amour et compréhension pour tous. 사랑하는 가나 사람들이 국가단의 날을 축하합니다. 저는 모든 가족이 복지, 행복, 건강 및 평화로운 하늘을 기원합니다. 즐거운 겨울 보내세요. Hurmatli vatandaşlar, sizlarni birinchi moy bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga ishlaringizda rivoj, oilaviy vaqt saodat, vatanimiz tinch, yurt boshimiz amon. Elimizda millatlararo do'stlik, totuvlik hamisha yashasın. Hovlimiz hamisha quvonchda bo'lsin. Shodlik, baxt, doimo yaxshilik bo'lsin. Birinchi moy bayrami muborak bo'lsin.